voin hi July ni somni panga sang ni somni pathian ni ania aizola total lockdown kalpui me kani lai hi mission veng ko ran biak en ania ko ran huna hian community quarantine nilo ko community covid care center an siam ve ni New Street Atlanta total lockdown he tun trom he a khau khop maya chok ba kon tlem kal sikul pi kon kat khenga atin a gan thian pa gan muwa in biak lo ngai gan ti to pa ni upper khatla tan kaya upper khatla MG road tuna hian Mizoram COVID-19 vei mu chua to hi mi singthum sang ni mi singthum sang ni somret pathum an thing to a chu July ni som ni pali thenga mu chua to ni chung zinga mi sing ni sangthum zan ni som thum pariat chu nam taka swati ran ni to a chute lai mi sang riat zasari som inan levei me kani press chuan mi sang riat zasari som covid positive vei en kol me kan oma mi za sam thum panga an thi to thung ani Mizoram population atang chuan covid positive le active case kan nei me khi atam khom maya active case nei lai bi ga hian Mizoram hi tuna hian India rama som pakhat na kan ni mek ani keini aya active case ni tam state so manom tina ni chu kan state dan te mishing noi som pakhat som pani vel or kan ni dan te ngai to chuan a percentage salak chuan sang veng le a percent den covid positive mu chua to za ta tanga active case he Mizoram hi pakhat na ani me ka India rama pakhat na ni mai pialama asang fal le a tuna yan 24% vel hi active case anoma Mizoram data active case sang le chu Manipur an ni hi 10% vel an ni thunga apak chu 5% noilam le ufek an ni atam ber chu 1% vel an ni 3% chunglam hi atang puin North East State ho kan ni North East State ti lawa chuan Kerala khu active case su tlemena sang vele shet ani tin nimin July ni som ni pali indrin nia covid positive mu suazat a hian Mizoram hi India rama state som ni pariat le Union territory pariat vain som thum paruk chung jing a chuan nimina indrin ni bi ka covid positive mu suazat a Mizoram hi pakuana ania Mizoram aya positive mu tamna state pariat chi ani chu state som pakua chu Mizoram aya positive mu tlemna an effect to ani dor puya atlan ei me ka tuna hian July ni som ni panga pathian ni chanhu dar khat le midi som ve ania lockdown na khau poka mi
chuak wa kan tlem hle Mizoram hian Kumin April ni som ni atang khan lockdown kalpui tan ania lockdown kan tia total lockdown kan tiang bur hi ni lawa ti ra chuan sarkar pen lockdown ti trong ka mang chia lawa in kho khirna an ti maya chutatang chuan chum lo chat lovin tun July ni som ni panga thleng hian in kho lockdown kalpui ani ta voin hi ani som go pasari na ani thathum chuang ani to a ti chuan April ni som ni sang ni som ni pakhat a lockdown kalpui ani atanga nimin July ni som ni pali thleng khan Mizorama COVID-19 vei mi singhi sang sari somriat pariat an om to mi singhi sang sari somriat pariat lockdown chungin mu chwa ani to a April ni som ni a lockdown kalpui ani ma khan Mizoram covid positive vei mu chwa to zong chu mi sangli zakwa som kwa panga sangli zakwa som kwa panga chau an ni a April ni som ni atanga lockdown nuwa mi sing ni sang sari somriat pariat mu chu an ni to hem maya aturu riu reu hle riu reu maya arab thak te hian en tir chu lockdown hian omzia anei te chiam lo ti na ni thaya tin positive mu chu hi lockdown tir tanga tun thegin apung zok zel alani chara atla diam lo ani chuti rolin lockdown lo taila he aya na safe hian positive an tam zok thei tho bok ani chuti rolin kan lockdown chunga heti taka covid mu chua apung hi le san lam apan zel hi ani te la san lam apan zel hian lockdown hian chuti takin omzia anei te chiam lawa kong ro asu thui lu tuk lo te po ti la kan soi sual lu tuk bik lawang chu July ni som ni karmasa Holeni Trangkhan Aizol Khopui Veng Chen Khat COVID positive Tamzual Nat Le Khodang Chen Khat Sarkarin Swab Sample and the Grun Pui Akal Puya Suta Chuan Mi Sang Khatun COVID positive Mucho Anitoa Chung Mucho de Chu Tuna COVID positive record positive Mucho To Mi Sing Thum Sang Ni Somriat Pathum kan tar ran zia khan an la tel lo nge ni san mari chu chal tlang rot ta ne ani ni som ko pasari zap lockdown ani towa thathum chuang mitam takin na an thap thei to lo tina ni chu an khongai chat le na me kha saka harsa tam tak ni in lua man pe ngai te ni ya tin zum lak lu om ta lo sim chu khosak har sa leang ti hriat thei ani heng khosak har sa kan ti te hi sum khol sa nei tam lo jok te an lo ni zel boka an sum khol sa te po an mang zong ne le tong ti rin om eng tin nge ni zel don le ngai to na sen ko ngai khop mai taxi driver kan ti te city bus driver conductor kan ti te true wheeler taxi ti te asum dona lir thei chi sang khal tu te hi an ngai tom le tam tak chu lon la lir thei en kol te an ni ve boka thathum chuang sum lak lu an nei lo
an nei to lo atang hian ngai tu ati thui khop baya eile bar eile intur ngor ngor te chu ti dan dan la oma kai pe zona din ko ran te pon enge ba chen nan pe a tin sarkar atang po in chief minister relief fund atang in pek te pon oma chung te chuan tlem chuan a pushu mai theya ma se eile in ringot thi ani lova fipek ngai neu neu in luaman a chung khasak khok chung ko khasak rel bol atana sum se na tur hi atam khopa din lockdown hi lo lip to poni se an holam zel ta hian an malam hun hi athim hi na riat ve ni an khoi tha khop mai din sarkarin chom dol na apek ve to kan ti te hi chief minister relief fund atanga pe kani a vek maya chief minister relief fund chu mi harsa te tanpui ngai te tanpui na tur liau liawa mi puin an tho kho mani sarkar sum adilo chuti line ni kum lama khan cheng vai bel chetel chu mi te tanpui nan ni lo sarkar bung leinan zuhan mangamole arab thakasin din workers welfare board kan ti atang hian enge mazat chamdol na chupe ka di boka hei po hi chamdol la atan liaw lewa da ania sarkar sum atanga po ani lawa tin welfare board a hian member ni thei chin bik te an oma hei kun ha thok kan ti ang tak tak ministry kan ti te labor kan ti ang chi te tiang ho hi an tel theya chung te bak chu tan puina an pe thei lawani tan puina an pe thei na huam chin hi a huam lo hi tam takan omani ti a hriat a tin nge ni zel don le ngai tuana mi puile sarkar pen ngun taka kan sen anga ni bong kon thenga an du tok riange